Mu magambo ya Roy Keane aravuga ati Arsenal yari ku rwego rwo hejuru kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, ati bari bafite imbaraga nyinshi, bari biteguye kandi bari bafite gahunda nziza. Manchester City yananiwe kuba yabahangara. Roy Keane kandi yavuze ko nyuma y'impinduka ubuyobozi bwa Manchester City bwakoze ngo ishobora kuba iyi kipe ya Manchester City itakiri ya Manchester City twari tumenyereye mu myaka yashize. Kuri Christos Zolis, Roy Keane yatangaje yuko ati assist ebyiri ku mukino we wa mbere wa Arsenal ihanganye na Manchester City kuri final, ati ni intangiriro nziza ikomeye cyane. Yagaragaje ko ubutwari, ubwenge kandi asa n'uwamenyereye gukina ku rwego ruri hejuru witwa Christos Zolis. Ati Arsenal yigaragaje neza cyane, Christos Zolis atangira urugendo rwe neza, naho Manchester City ihabwa ubutumwa bukomeye mbere y'itangira rya shampiyona. Uwo ni uwitwa Roy Keane nawe mu magambo ye agenda yatangaza kabisa ku mukino wa Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester City, aho byarangiye Arsenal itsinze ibitego 3-0. Ian Wright yatangaje amagambo akomeye kuri uyu musore witwa Christos Zolis. Ian Wright yavuze ko akimubona bwa mbere binjira mu kibuga, Christos Zolis yamwibukije Martin Odegaard, ariko ntabwo yarazi icyo uyu musore azongera mu ikipe ya Arsenal. Yavuze yuko ku masegonda 25 Christos Zolis yakoze run nziza cyane, ati yafashije ikipe ya Arsenal kuyobya ubwugarizi bwa Manchester City, bituma Calafiori abona umwanya espace yo kuba yatangiramo umupira. Gutsinda rero igitego Calafiori, gutsinda igitego abenshi bari bazi neza yuko cyane uwitwa Christos Zolis ariwe bagiye kuba baha umupira, nyamara umupira Lewis Skelly aza kuha uwitwa Ricardo Calafiori. Nyuma yaho Christos Zolis yakoze header nziza cyane yahaye Kai Havertz, umupira waje kuvamo igitego cya kabiri. Ian Wright yavuze ko atari yiteze ko umukinnyi nk'uyu nguyu ukiri mutoya ukina umukino we wa mbere yagira impact ikomeye gutya mu minota 45 ya mbere, cyane cyane ngo uhanganye n'ikipe ya Manchester City ikomeye cyane. Christos Zolis yerekanye icyizere, ubwenge ndetse n'ubuhanga kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, aho abenshi bari bazi neza yuko cyane ari buze ko yaba man of the match. Ian Wright yatangajwe n'uburyo uwitwa Christos Zolis yitwaye kuri uyu mukino. Abenshi bavuga yuko ngo Arsenal ishobora kuba noneho yabonye umuwinga yari irwaye igihe kirekire, nubwo ataragera ku rwego rw'uko wenda umuntu yamwizera wavuga yuko wenda afite umuwinga wa mbere ku isi, ariko byibuze urebye imyaka afite n'ahantu avuye na level ariho, byibuze kabisa ni intangiriro nziza kuri uyu muhungu witwa Christos Zolis. Ni umuhungu kabisa w'umugereki, ariko wari umaze iminsi akina mu gihugu cy'Ububiligi mu ikipe ya Club Brugge. Yaje rero kujoininga ikipe ya Arsenal kuri $41 z'amayero. Uyu muhungu rero akaba atangiye yitwara neza ku mukino we wa mbere, atwara igikombe, atsinda assist ebyiri, atanga assist ebyiri zivamo ibitego. Uyu muhungu azatanga assist nyinshi muri uyu mwaka w'imikino, tuzamwitegaho byinshi, tuzamubonaho byinshi, ariko ntuzamusabe ibitego byinshi, ahubwo uzamusabe assist nyinshi. Ese unyandikiye muri comment, ubona akomeje kuri uru rwego yazasoza shampiyona mu kwezi kwa gatanu aramutse ahawe iminota yo gukina nyine bihagije? Yazaba afite assist zingahe? Ndavuga Christos Zolis. Urandika muri comment umbwire, ese azasoza afite assist 20, ese ni 15, ese azasoza afite assist 5? Andika muri comment umbwire Christos Zolis muri uyu mwaka w'imikino azagira assist zingahe. Odegaard bamubajije byinshi, bamaza ku buryo yatsinze igitego, aravuga ati umunyezamu namuhaye fake shot, ishoti rya fake. Ishoti rya fake ni ukuvuga ngo yabeshye Donnarumma ko agiye gushota, Donnarumma ahita aryama hasi, undi ahita adepoza mu izamu. Yavuze yuko ati ubu buryo bwo gucenga umunyezamu, nkoresheje ubu buryo gucenga umunyezamu utamwegereye, kuri yubeshye umunyezamu ko ugiye gushota agahita aryama hirya, ahita uhindura umupira ugashota hari ahandi mu kindi gice. Ati ni ibintu nkorera David Raya cyane mu myitozo. Odegaard ati ni ibintu nimenyereza cyane mu myitozo, kandi mbikorana kenshi n'umunyezamu David Raya.
aravuga ati twakoze cyane imyitozo kandi twiteguye gutangira neza shampiyona. Odegaard avuga yuko asobanura uburyo yatsinze cya gitego, abantu benshi bibajije baravuga bati se yaza gushota kuri ruhande Donnarumma akaryama akawukuramo byari kuba byavugwa hehe, ariko yamubeshye amera nkaho agiye gushota undi araryama, Odegaard ahita ashota ku ruhande rundi, ahita ashota iburyo bwa Donnarumma, ubwo birumvikana hari ku imoso. Urumva Odegaard akinisha imoso, yagombaga gushota ashota ibumoso bwa Donnarumma ahita aryama, Odegaard rero ahita reka yanga gushota kuri urwo ruhande, ahita ashota iburyo bwa Donnarumma. Ngo Odegaard aho yashize umupira niho Donnarumma yavuye. Donnarumma bamutsinze ibitego bya bindi bigaragaza umunyezamu w'umuswa, niba ari gutyo nabivuga. Ariko mbere yuko umunyezamu b'umuswa burya biba byahereye muri defense. Buriya kiriya gitego na David Raya bashobora kuba bakimutsinda, ariko nekereza yuko ikipe ya Manchester City mu gihe cyose itaramenya uburyo abakinnyi hagati mu kibuga bagomba kuzahagara, kuko inenge yavuye hagati mu kibuga. Elliot Anderson ni mushyashya, Mateo Kovacic sezo ishize ameze nkaho n'ubundi atayikinye, bivuze yuko Enzo Maresca yagerageje kuba yabazana wenda ngo bakinane, ariko ntago byakunze. So neceza ko kugira ngo ikipe imererwe nayo muri defense ahanini biterwa no hagati mu kibuga. Iyo hagati mu kibuga ari amazi birumvikana nyine bahambuka neza rwose nta kibazo. So ikiraro cyo hagati mu kibuga neceza ko Manchester City ntabwo yigeze igikomeza cyane. So Arsenal ifite mediane ikomeye ku buryo abantu benshi bavugaga ati se niba mediane ikomeye itarimo Zubimendi itarimo Declan Rice, mbega ikipe ya Arsenal. Gusa nyine Odegaard avuga yuko yabanje gukanga Donnarumma, amwereka yuko agiye gutera ishoti rikomeye, kumbe yamubeshyaga ahita ashota ku rundi ruhande, igitego kiba kirinje. Ikipe ya Arsenal yitwara neza itsinda ikipe ya Manchester City ibitego 3-0. Arsenal itwara igikombe cya FA Community Shield, igikombe yatangiranye shampiyona itwara. Bivuze yuko Arsenal noneho iyo utsinze umukino nk'uyu nguyu bituma ugenda noneho ugakurikizaho indi match wumva ufite ambition iri ku rwego rwo hejuru, ufite nyine ubumeze neza, ufite morale iri hejuru. Gutsinda uyu mukino bituma noneho witegura shampiyona umeze neza cyane 5-5. Iyo ni ikipe ya Arsenal. Twagenda tugaruka kuri ba Ian Wright, tugaruka kuri ba Martin Odegaard. So turaje noneho mu kanya gato cyane turebera hamwe noneho ba Martinelli bagiye kugenda, Ethan Nwaneri noneho Arsenal maze kuba yama transfer request, agomba kuba yashaka ikipe akayerekezamo yitwa Ethan Nwaneri. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus bagomba kwasoka mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Napoli yatangiye guhamagara mu ikipe ya Arsenal kugira ngo itware Gabriel Martinelli. Birumvikana haba Martinelli ndetse na Gabriel Jesus ushobora kuza kubabona mu ikipe ya Napoli bajoininga iyi kipe. Ethan Nwaneri nawe agomba gusohoka ikipe ya Arsenal akarekeza ahandi. Ikipe ya West Ham United irimo kugenda contactinga muri Arsenal kugira ngo imutware, irebe ko byibuze yafasha hagati mu kibuga, cyane ko West Ham United yamaze kuba yarekura umusore witwa Matheus Fernandes, bakavuga yuko binjije Ethan Nwaneri ntago byaba ari bibi cyane.